ke Bible ke tho ingi bo ni Melchizedek ude uriu bom don kemi don kepa. Don mogum taru uriu bom don kemi don kepa. Ngam ngej bo don kemi don kepa. Ngej bo don kemi don kepa. Bat ngej bala kayu na gabriu. Balepat ke Bible ke ong bom don kemi don kepa. Ngin sepej ye kata si Jepang. Jepang ni ke im jong ye Jepang ni gabriu Melchizedek. Ke Bible ke keren Jepang jo haga kitab Genesis ke nong bakat saw. Haga kitab Psalm ke nong besispa cepo kot besaw. Ke Bible ke ong blay ulo smai bat unom kela ke bemut. Bamelong urang ba lungdo haga rukomo Melchizedek. Ta de ban ta baar ke Bible ke keren Jepang joni Melchizedek. Kebantar balai de station nong Hebrew ke nong besan. Ke lenong ke benriu. Ke lenong ke benyo. Badai ndah bangi pule ya ke siti sinong Hebrew nong benyo penlap. Baga ong bo don kemi don kepa. Don ke jingher peteng. Ngin saposita. Rekini ke lai bentar na ke Bible ke lai tili ki kitab na ke Bible bangi lap ki bakren Jepang Melchizedek terreswa jong kata. Ngin dia pechwa na ki weipat ki telong jingtip ke bangilap Jepang Melchizedek. Mendai tang ke Bible bakren Jepang ni brio. Ki don ki weipat ki kitab ki don ki weipat ki jing thoro ki bomdai ke Bible ki kren Jepang ni brio Melchizedek. Ngilap yo ni brio Melchizedek. Haka jing tho ke baki nongwat benia ya ke Bible ki Bible scholar ki lap nagawai ka krem ke bagi khot daktin preng Qumran cave ki lap ya gawai ke jing tho ke bakren Jepang ju hagawai nagi krem ha Qumran ke bodon hajan jong ke durio bayap Syari Israel moite yang hutan contoh ke durio bayap na sepop beri Israel cita om bagam tadi usuk dua jam murong yo sangat tho bagane ke kitab kli lakot ika ke Dead Sea Scroll lakot igine ki kitab ki Dead Sea Scroll dene ki kitab kli jong ke durio bayap namar kini gibri kilap ini ki kitab kli hajan jong ke durio bayap hapo jene ke krem Qumran kilap ye gene dang shen je sha dang haus nem chijar khandai spa so pusan so riu so penyo so fra so khandai san po kilap ye gene ki Dead Sea Scroll but ke wain ke ne jing tho ke ba kilap ke kren Jepang Melchizedek kadon hanut jonga bat ko kum ne hagane ke jing tho ke Dead Sea Scroll ko ong Melchizedek will carry out the vengeance of God's judgment. He will deliver the sons of light. Kene ke kitab kli ke bakilap hajan ke duria bayap ke krem Qumran ke ong bo Melchizedek un penher keput halor genong shon jong blai but un pelaj yigi khon jong ke jing shai tao do Melchizedek kat kum ke Dead Sea Scroll ke kum ni kitab kli ke bakilap hajan ke duria bayap laong ro ba un penmena Jepang ke jing kenya jong ke jing penisuk
lo ong ro bo un penmana chapang ke jing lai lo jong kita ke balong rao ba lo ong bo Melkisedek la penseriemi u hagne ke kitab kli bo dei u kenja jing thao ba kenja beneng le ne u kenja jing thao bolong kum angel da pareng ko kum ne he is portrayed as a divine or angelic figure, possibly even equal to or representing God himself. Une Melkisedek ula bandai waine ki kenja angel beneng leni ula bandai ubay rengkat baru blehi kata kada jing batai jo ni ke Dead Sea Scroll ke kitab kli ke bakilap ke duria bayap kata kada unukong ke ba ar ke ba ke jing thok ke ba kren chepang u Melkisedek ke batam na ke Bible ke ni amne na ke Bible ngilap chepang ke jing im ngilap chepang Melkisedek nagawe ke kitab ke bomdon po Bible jingi ke bedai ke kitab baar jong Enoch ke kitab baar jong Enoch ke keren chepang Melkisedek bahani ke kitab ke batai u bolong kumno ngan puli bagadon hanot jonga Melkisedek is said to have been born miraculously from a dead mother with no human father. Udah ubriu ubalakha naga kemi bayap. Balakha khala naga kemi bayap. U bomdon kpa. Kata ada jing batai jong kitab baar jong Enoch. Chepang Melkisedek. Naga taga daw ngimbo ye gani kawe nagi daw. Kawe nagi daw balay ngimbo ye kitab Enoch ke Bible namar bag kidon kumini jing batai. Kumno te ka la panlong bayu bru lakhana ke bru bayap. Kami ketam. Lo ongro hani ke kitab Enoch bono Melkisedek ngan pulai suara perang. He is protected from the coming flood and taken to paradise by angels. Lo ong bayono Melkisedek la shim bana rong no yu shabneng haswa jong ke jing shlei haga por jong nowa kum no ta la ban long hare ke batai kum ta ki donro ki jing tho the Bible daga pareng ki manuscript ki donro ki jing tho ki ba ong gum ne ba ne Melkisedek un sawan pai haga por jong ke bekut mun da jan wai berthai man wai berthai da wan nu Melkisedek kita ga de jing batai jong ke kitab Enoch. Now ketelong ke balai ketelong ke benukong ke Dead Sea Scroll itu ke kitab kli ke bagilap ke jan duria bayap ke baar ke de kitab Enoch ke balai ke de na jing tho jong wei bru berteng u Philo of Alexandria u de unu bru berteng Philo na shnong Alexandria ha ke jing tho jo u batai jpau no Melkisedek ba ulong ke serniu ba ulong tang ke sembol sepang ke ke ba kenjam sem jo no ubriu ba kenjam sem tare jing batai jo nganda pule Melkisedek was a symbol of reason or divine virtue. Kata jing batai jong u Philo le ne Philo u bana ke snow Alexandria kepada napo ri Egypt wong bau ne shulong ke symbol shulong ke Parsi ke basau ngilap ye jing batai pau ne Melkisedek
na ga wai pat ka jing tho ka bom ne po babel ka de ka wai pat ka talong jing tip chpang jo ka ne ga de ka jing tho ka ba kilap po ka wai ka library ka bron po Egypt ka ba kerteng ka nak Hamadi library ka library ka berteng ka nak Hamadi library kilap ye ga ne ka jing tho chpang o Melchizedek ha ga ne ka library ka bron po Egypt but ha ga ne ka jing tho ha ne ka nak Hamadi library ka penseriem yo Melchizedek bodo Jisu Melchizedek is identified with Jesus Christ. He is seen as a heavenly priest sent to reveal mysterious and fight evil powers. And in Gnostic Christianity, like the last day kubor, Melchizedek is often equated with Christ or seen as a celestial high priest. La yo I yu la nhiều la khen yu bầu đầy u răng ba lưng độ u bậc jawab neng. Ta cái đây jing bata jo cái nak Hamadi, cái jing tho cái bậc lap cái library nak Hamadi. Kebesan cái đây này cái jing tho jong ki jiu, cái dan ki group jong ki jiu, cái bangi tip mentah, cái đây ki jing tho jong ki ne ki Jew ki bagi kerteng da pareng on ki ka rabbinic literature ka jing tho jong ki ne ki rabbi Jew so lo khode ka rabbinic literature ka jing tho jong ki ne ki rabbi jong ki Jew ka bagi lap ka bagi kerteng ka jing tho jong ki ka bagi kerteng ka Talmud bat ka Midrash hagane jing tho jong ki lo ong ba one u Melchizedek Udeu Shem. Ushem kemudian keren sepang tu kun jong Noah. Sangat pakai jing tho jong kini ki Rabbi. Ha ke jing tho jong ki berkata Talmud bat ke Midrash ke batai kini jing tho ke batai bau ne u Melchizedek udeu Shem kun jong Noah. Udah ubriu nama roda yu kon jonawa. Hey. Tak. Ledangi pulendang pulih syuk dang pe syuk nagi nos kadang jerong tanginam penkut mentang. Ngilap santeli kini gi telong jintip ke ngilap sepang unu Melchizedek. Bạn người y và cái đòn cái đào bơ lê nghiệm priang ye kini ki jing tho le ni kitab namar pi i de shisha bakalong ka ek ka bom la ban priang ka bom long kat kum de shisha ka bolong natural dan rewat ka Bible makna i kum ba ka batai phang ne ubriu bom long natural chu bom long normal chu nama restis nong Hebrew ko ong bo bom don kimi don kpa ke shitis nong Hebrew no ban nyau dekot ke balai ko ong Hebrew don kimi don kpa don jing her peteng la de pelej ban pulih ni igini git khot daga tin original don kpa aktin original ko ong apater le apatar don kpa ubom don gijing her peteng haga original ka ong a genealogitos a genealogitos to ngiyo ektin pereng genealogy habong genealogy kemot ke bataj pang gijing her peteng habong a genealogy a ke keren pang ke bolong negatif ke bemot kumne ke jimut a genealogitos ke jimut juga kadai unrecorded genealogy. Lene ke jing her peteng ka bom don record. Ka bakhrem bu jing tho. Uher to her peteng
nano re nano tang ba klem record klem bo jing tho klem bo jing kin mau kata ga de ga jimut u bom don ke jing her peteng sengap kamut bo don kemiron kapa kamut bo don ke jing her peteng hi na kibriu na kebriu na ubriu hare kor kom so tho jingi puli ni khot supuli ka kum tho daga bible kasilin daga bible pareng i kumba ka ong bom don kemiron kapa ngani tho pi kan long ka bom la ban long bo briu bom don kemiron kapa yo briu bom don kemiron kapa ubri borok buwan seperti udon kemi don kapa dari tangu Adam bagi im ki bom don kemi don kapa ki batam na kita batam na kita borok dari ki bo her peteng no brio pat na brio so eu neu Melkisedek haga kitab Genesis la ong bo de brio us jong ka Salem Kasti no Hebrew ko bataro bom dei tang us ka Salem ko ong ro bo dei us jong ka hok de brio bo hok us jong ka hok us jong kan jong ka Salem ka ba ki scholar ki perkhat bagatang Salem ke keren Jepang ke Jerusalem so hadin jong ke jing yele thama jong Abraham boleh pelat yo lot nagti jong tu ginong shon jo ulum itu ke juga tu ke kser rupa ka jing yo jing kot nang tut naga tu ga jing job thama jo but ulej aya ke way ne ke bajipo sangat manta ulej ban aya ke way ne ke bajipo sha une Melkisedek balai ke Bible keren chpau ne Melkisedek ke don ke way daw Namar unong tho segas ia sam baru no tho ke Hebrew ki kwa ban keren chpang ke way ke jinglong jong ukono blay Jesus Christ ba ki kwa ban batai chpang ke jinglong lungdo jong ukono blay bat ki shim ye nuksa ba ulong urang ba lungdo na ke rukom Melkisedek omdei na ke rukom jong u Aaron lene ke rukom jong Levi haga jat pen rujiu ki balong lungdo dei ki bawan na kalan jong Aaron kat bau ne Melkisedek pat uklem wan na kalan jong Aaron saus pa snem tam me dunasan spa kapor na do Melkisedek hadu kapor jong u Aaron hadu kapor jong Levi hadu kapor jong Moses saus pa snem tam uswa Melkisedek nganobian yo ngab bakla yo pisung tu bakla uswa Melkisedek dagi spa snem yo Aaron yo Levi ye kini ki lengdo ki bawan na kalan jong Aaron so balai ke Bible keren pang Melkisedek ke keren pang Melkisedek ta gawai dah ban pen itu yo Jisu bau de rang ba lengdo ubawan om na kalan jong Aaron hari ubawan na kalan jong Melkisedek kam so Jisu kamut ba don kemi don kapa Jisu don kemi don kapa hagajuk godur ajuk rukom Melkisedek kamut bu don kemi don kapa Jisu her peteng na kebriu hagajuk rukom Melkisedek udai ban her peteng na kebriu mdei kum boong gitu ki jing tho ki wei pat ki bong ula khai una kebriu bayap tangga bagi daw boleh ke Bible keren pang Melkisedek ban penseri mi ye ke jinglong rangba longdo jong Jisu da ke rukom Melkisedek namar Melkisedek don ke record jong ke jing her peteng la pelong la pelong rangba longdo yo Jisu da ke jing smai ano biang ke stage no ibru ke batai ba ke jing Jisu yo ye ke kerdan rangba longdo ngapenon kamtin kerdan ye title ye kerteng rangba lengdo om da ka jingher peteng na kalanjong Aaron numaru Jisu klem her peteng na kalanjong Levi de kon kidai kini ki bawan na kalanjong Aaron so Jisu klem wan na kalanjong Levi Jisu wan na kalan Juda ngano be mata Jisu wan na kalanjong Juda klem wan na kalanjong Levi ki lengdo kidai ki bawan na kalan Levi judon
lungdo nagalan Juda. Reu Jisu wan nagalan Juda. But nagataka da ushim ya gurukom long do mdei nagalan Levi. Panbanu hanna ushim ya ka kerdan longdo nagrukom Melchizedek. Ubom don ke record ha ke badai bat ke jinglong longdo. Ki wepat ki kot history ki batai bau ne Melchizedek udai usim ubadai nong kanan. Ubadai usim hagawai pat udai longdo. Artli kini ki kerteng gi bau ne Melchizedek ubat. Kawai gede ulungdo kawai gede usim. So Jisu ru udai ulungdo udai usim. Udai usim gisim baru try. Tambah ke jinglong lungdo je ke khleman nagalan jong ulebi. Wan nagalan jong Juda. Pat sepang kini ke jat Juda. Kedai ke jat ke bom jubat. Ia ke title ia ke kerdan lungdo. Pat Jisu dei nak ke jat lungdo. Sorry nak ke jat Juda. Nak ke tag dah lepan seriem ia ke jinglong lungdo jong Jisu. Nagalan nak rukom jong Melchizedek. Nak ke tag dah kitab Psalm ke baca sepak sepot khot besar kong. Beliau lu smai bat unam kelak ke pemut. Bu pelong yang orang bak leng dok haguru kamu Melchizedek. Habau yutul pa cepang kejing long dok jong Jesus Christ. So om melong Christ haguru kamu Melchizedek. Junam. Nagetak balai ke Bible keren pa Melchizedek, keren pa Melchizedek om day na marbo day u jing tau belong mysterious. U jing tau bom don kemidon kepa awan na pok duriau na tip kumno om day. Tanggawe ke daw balai ke keren Sepang Melchizedek bagadon gawe daw day ban pen itu yo Jesus Christ kono blay uba wan na kalan jong Juda bat uba yo ye ke kerteng lengdo klem om day na kalan lengdo kabade na kalan Levi day tang na kata daw letho ye story jong Melchizedek haga stich nong Hebrew nong san ke sti Hebrew nong banrio ke sti Hebrew nong banyo Lem kumta, mendadon kamar record di sepau ni ubri Melchizedek. So, we Melchizedek, nganget Melchizedek de ubriu, ubadai de shisha, unong kanan, nganget je kita. Lada ngalap syakmat, hagi senem kebuan syakmat, ngan kelangan pan maaf ipi. Teri mentang nganget bau de kunja nong kanan, baru de ubriu, ubalong kumu Abraham hi, ubalakhana ke ubriu, balong. Sepau ni Melchizedek. Bau Abrahamu ay ke ya ke bashipau syau ne u Melchizedek haga niam jong ki jiu haga hukum jong ki jiu kam julong kum ta haga niam jong ki jiu ki ban shim ya ke we ne ke bashipau ki dei ki bawan na lan jong lebi baru lebi u dei ban priang itu ke we ne ke bashipau haga history jong ke jat ban review kat ba u Abraham pat haswa bau kaya Hashwa jung lebi ula don lepa dagi saus pak san spak ne hashwa lebi Abraham la don baru Abraham ulai ban ay ke basi posho ne Melchizedek ka bom de gat kum ka ru kompania aganiam jiu so jisuro udah gis try udah orang bak leng do ubah wan ne kalan jong Melchizedek Ngap kamut bau nong thok Hebrew betai bau Jisu udai ban yo ya ka bashipau nangi wala nang persyak ya ka bashipau ya ka we ne bashipau la dapi ai we bashipau best hare nong thok Hebrew klem betai bangi de ban ai bashipau jangi ushi thok ke jing krau jong Melchizedek hadu kat ni ne krau ne briu ke jing krau jo kolong kat hadu bagi kitab sam ke kren chpang jo bo de briu bo krau ubodon ya ka kerteng Rang ba lang do bat ke kerteng sem haga ju urukom unu Jisu konu blay wan sawan seperti Chris unwan dengan urukom unong thok sibru batai ke jing krau jo Melchizedek kat hadu ba Abraham ulai ban ai wish fo shu bat ukwa ban ring dur chepang ke jing krau jong u Jesus Christ uba kham krau palat ban yo Moses uba kham krau palat ban ya gani ka ai leng do jong ki jiu anong biang haga ai leng do jong ki jiu
Kadai daga jingir peteng kila yo pediang ye gawe ne bespo. Kila long ke lungdo daga jingir peteng. Reu Jisu long lungdo umdai daga jingir peteng. Yo Jisu la pelong lungdo rangba lungdo daga jing smai. Baru boleh lo smai bodo ong ngap pelong ime rangba lungdo bom jikut hagaru ko Melkisedek. Dai daga jing smai. Kata daga jing per pedeng ki lebi pada pedeng u Jisu. Kata daga jing per pedeng kini yo Jisu la pelong rangba lungdo daga jing smai. Ya ki lebi la pelong lungdo daga jing her peteng. So Melkisedek sudah beriu belum tekum Abrahami ubom de u kenja beriu ba kensha umi kensha nang no nang no de beriu la khana ge beriu balai la krani uspang ju ke tangwe ge daw ban pan seriem yela de bat ke jing krau jong Jesus Christ uban salong urang ba lang do daga jing smai uban salong us aim daga jing smai. So nong thọ chibru bataj pang jing krau jong u Jisu kumbo krau u Melkisedek. U klemut ban yero u Melkisedek. U shim nuksa u Melkisedek ban yero ye jing krau jong Jisu kadai gata. Ke jing thọ jong nong thọ chi Hebrew